Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ginong isim benta ha kaplem kebatemai kebalai kerteng lanot kelayo banyak kendu ulang men ha kakar arterik mentau benai leber arjar puar ha kasi nasional darbarhol maukar ya kene kaplem lepen mi da Samuel karkongor lepen bit penbiang da ba munster nong dahar banyak ikam ki jambaro lepen bet da iba sanat basaya moy kajing itu kana jong kene kaplem kalong halor kajing syam jenjar jong kawai kalong yang ha kabaw kupa jong kata yang ban se ban syam yak langkor ban IT lade nak benta kajing baha kakurem batla kikon kikti Namang ihap itre lang, hindi man lang naway. Ti kata nga naman persiapan yun, ne? Ti lada kalong lada kajong kikwan biting, namang lang isin mi kani kung kakam. Ne? Ti dahil ada mi kakam, ti ngin siya kedua lang de, ngin siya enjoy. Ngin siya enjoy the success jong kata. Hoy. Ti kijing patay tak buktuhi, mentar. Ti tong an ay lapin, ya no ba papan kan kumur. Kan keli kijing keli kay. Pagpapuraw ini manager sa team lanot yang suka juga kau ini kalau malah ada bikin saya kasih tu itu dengan nasdaq desa sebentar sekali betul sendiri yang apa lo sekali apa nak belum kali siapa untuk diketahui sama tiba ada undang Kuri sipur ke jika lebih ke kimat ki papangsan ki papikan nama ba mikum ki artis nage bano ki artis ne ki di Mariam lo di ban i kata ki Mariam nama bagi le chin Kuri sipur dek kalau ini bewe pada pulangan mereka lemak kamu tamu mereka pun dari jam tengok Baik menjoy lah no. Di hangtang siya i-conspect long rangli di it's a story bang I can do but we di bukti ani ina belong di di sekadar belong di student Kiwa. Ya kan. Nah, kalau ngambil kepala orang lain, apa tu? Perry, what do you mean? Itu mean sih, kalau ini em beli kepala di tong lebar, buat tahu tong supaya kepala rumah itu